Bengkel yang sepi-sepi katanya. Bengkel ini di jalan, bocor ini di jalan, bengkel siap bengkel itu. Kenapa sih ya? Kopi atuh. Lalieur ya. Siap baik, kopi baik, itu kasen. Pasien. Hari siap beda nih Pak. Mekanik. Kalau pasien. Gawe jajan sedih, ayo gawe suka gawe jajan. Dia macam mandi meren. Makanya rezekinya seret. Siap, ya. Makanya mandi jeung tanah liat. Main anak anjing. A few moments later. Asal lain mah di dia. Ngopi henteu, ngarokok henteu. Jauh ke pom bensin. Mancing yuk. Mana? Blok M. Bukan mana? Tuh Jakarta. Blok Empang. Tuh di sawah. Ya.